friends, welcome you guys to my channel. Saya Sin biang mga Anisha bat kini channel jonga Anisha Khasi vlog tikum nu film boro ngai pi saya khan pha an hot mengiru ni saya khan pha ti mata kasni ora shafi da kamabang bat kamabang ta sin sedang da uni Rumali Roti uni di pahak han skin ifi bat ka egg sojuan fried rice nangta chicken fried rice, mutton curry, tekni chutney friends, ni di pudina, ni di piang. But uni uday tandoori mushroom tinggi bersama tabat dengan berbagai petai pi bakani mentah kesini ni order na po swat haba like no tangkani kato kani di bersyak hi mai mentah kesini tikini berok lagi item ni na po swat haba ni order tilada kikwa kadan hapo dam senyong tik ham slam shi kapol ni doi no ni stam ba Pagi bang ayo mi try ni form ta sham chin chubam ku pendak mi try ni ke bang katang jomi ayo ai kaprom shmi amen just Baik ni guys, nak ipi pahek apa ni? Ni siapa dah ni ini ubas tang tak ada kot Rumali Roti mo ini. Ni chutney. Atan kalam ni nama. Hey guys, jingbang. Hakloy. Lala jauh dulu ni Dito di mushroom, pasyus ang ni deh. Tandoori. Ibang Kini kedua ATM ni lamut ban numsyat tang bahadin tu ni ong syat bagi ong ni syat ini mo. Aku tu istilah syat ngah. Dia mata syat ini. Dia. Ini. Ha. Ika jedok tela awai tan. Kasbon. Dia lagi kedai. Tekan mam dua. Tang ni punya Pak Mat pala ni Rumali Roti. Nama popas tang. Cik tang guys, right. Bahan yang mushroom ni deh. Bahan. Ikan cut fried rice. Kenapa masuk ni teh? Cut sunan deh, bang. Ada apa ni? Ngap siang batu. Angkut ya guys, kini sudah. Ya. Ini pernah mengerak, selak lagi, tambah hidup yang mah. Mana mushroom tak? Mati mushroom.
Chinh băng chè nhiều Lòng cùng có đỏ đấy. Bám sẽ bám. Em là biết xem lại. Em thì bám. Có bámไปไกล bám. Phải vào đây chứ? Người đồng một là đi thao. Hey friends, welcome back. Ti ka to kabam kabingi bam ta kalong babang ha guys. Hoor. Ti ka video ni bam tas ni kalong tangkan ni la da fi itanas no ba ban like, ban share, ban subscribe, but rupa log la da day ba fi want to my channel jelas no ba click bell icon knang ba fi miss ki video ki bang update my tas ni tangkan ni se ki no biya pa fi ka next video. See ya.